Morodekayi. Maze Esiteri ashikiriza Morodekayi ubwo rugo rwa Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, yikubita imbere y'inyundo ziwe, amwinginga arira ngo akureho inama mbi zagiwe na Hamani umwagagi n'imigabo yiwe yari yagabiye kugirira abayuda. Maze umwami atunga Esiteri ya nkoni y'inzahabu. Nuko Esiteri ava hasi ahagarara imbere y'umwami, aravuga ati, mwami, niwabyemera kandi namba ngize ubutoni imbere yawe, ukabona ko ari bibereye kandi naje kaguhimbara, wo kwandika ibyeti byo gukura bimwe by'inama mbi ya Hamani mwene Hamedati umwagagi yandikishije guhonya abayuda bari mu bihugu byawe byose, mwami. Mbega noshobora nte kwihanganira kuraba ibyago bizoba ku bwoko bwacu, cankwe noshobora nte kwihanganira kurorera umuryango wacu uri kuragesezwa? Nuko umwami Abserusi yishura umwamikazi Esiteri na Morodekayi umuyuda ati, ehe, nagabiye Esiteri urugo rwa Hamani, nawe Hamani bamumanitse ku giti ahowe kwimbira icobo abayuda. Nuko mwami, nuko namwe nimwandikire abayuda uko mugomba, mubandikire mu izina ryanje, ubidondore ko ikimenyetso cyo kumpeta yanje, kuko cyanditswe cyose mu izina ry'umwami kikadoma ko ikimenyetso cyo kumpeta yiwe nta muntu ashobora kugihindura. Nuko ico gihe abakarani b'umwami barahamagagwa. Hari ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani, bandika ibyo Morodekayi ashinze ku bayuda byose, bavyandikira ibyegera by'umwami n'abaganza ibihugu n'abaganwa n'ibihugu 127, uhereye ibuhindi ugashitsa Ethiopia. Igihugu cyose uko inyandiko zacu ziri, n'ihanga ryose uko ururimi rwayo ruri, bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo uko inyandiko zabo ziri. Nuko Morodekayi abyandika mu izina ry'umwami Abserusi, abidonoka ikimenyetso cyo kumpeta y'umwami, arungika intumwa zijana ibyo byete ziri ku mafarasi atebuka, akoreshejwe ibikorwa by'umwami yavutse mu ntoki z'ibwami. Amen. Amen, amen. Urakoze. Shimiye Imana muri iri joro ry'uno munsi wa none. Ndashimiye Imana nko ku majambo nk'atatu cangane. Shimiye Imana yaduhaye kino gitaramo cyo gushima Imana, kandi tukacitabira abangana batya, abakuru n'abatoya, ko ndabona turi abantu batari bakeya baje gushima Imana. Icyo kintu Imana yagikoze ikakitugezaho, turabishimiye Imana ishimwe. Icya kabiri, shimiye Miburo n'umugore we, rero n'urugo rwe, nibo wabiteguye. Iyo atabigira ati tuba tubiribwa, ariko yagize neza kandi mwiyumviriye neza. Imana ibaheze umugisha. Dushimiye kandi ku giti canje, bavuze ngo yatekereje kino gitekerezo ngo wagize imyaka 15, ngo Imana yarabahuje, ngo nico catumye avuga ngo ashimire Imana. Ni kinini cyane. Habari mu kugira, bamwe ntibari mu kugira umwe, bari mu kunanirwa kwihanganira n'umwaka umwe, umukumva ngo baratandukanye. Ariko 15 mukiri kumwe, nukuri Imana yakoze, kandi cyo ndico kintu kinini. Imana ibaheze umugisha. Ku giti canje naje shimiye Imana, naje kuko Bishop yavuze ngo natwe turashoka mwa yacu majambo. Naje shimiye Imana kuko kugeza kuri uno munsi nkiri kumwe n'uwo twubakanye. Uyu mwaka dufite, uyu turimo nushira, nzobangiza imyaka 20. Kuko
nagize ubukwe mu 1976 mu kwezi k'umunani nibwo nafunze indobo. None uyu nguyu ni ushiruyo. Kandi dore hano hari bakuru banje, hari barumuna banje, mwabonye naho naragwanye. Titwigeze turwana pi, titwigeze dutandukana pi. Mbishimiye Imana, nukuri kw'Imana, mbishimiye Imana cyane. Na umunsi umwe sinzaho nariko nigisha, bari bavuze, bari badutoye kuza kwigisha abagore, ariko n'abagabo bari barimo. Ndababwira ngo umunsi umwe niho narakaye, andakaje. Rero none ganije haruze umenye warakaje ubundi se. Twaravuganye numva narakaye. Ngo numve ndarakaye, ariko twarabayumba ico gihe. Tese uku ni gute? Namasohoka. Ngera hanze. Kandi ico nariko mbibabwiye, uzoja kugaruka byashize pi. Kuba nkuwiteza amabeho. Umujinyi yufuye kuba nkusohoka gusa ukagera hanze. Uzo wampi nuko ngo ngaruke twama dutangira guseka. Nubu ngubu hari kibazo. Nimudoza murakara muzo musohoka. Nahiyo mugumye kwicarana muzamuguma mukavugana. Ariko iyo ugiye birya mwari kumuvuga biza bihagarara mukaja mu bindi. Naragarutse ubuzima bwa mubandanya Imana ishimwe. Ikindi nshimiyeho Imana ku giti canje, nino mikutano ibaye 3 kurikirana hano. Wa mukutano wa Bishop Mathias ukurikirwa n'uwo bavyeyi. Uwo bavyeyi narabishimye muno kandi. Twari dutaramye mu gitondo caburakeye. Kuva wa mukutano w'aba mama hari ikintu wakoze hagati mu bugingo bwanje. Nagize ubuzuke bindi burya bukomeye cyane. Nukuri. Namye mzuka ubu nyine nabyutse. Nukuri. None dore kandi uyu mukutano wa Miburo twateranye ku mugoroba nama numva umuriro mu mutima wanje. Nubu nyine. Nta kundi twogira. Ngo nitunezerwa se tugire gute. Uza wumva mu mutima, niho Imana iba iri mu mutima. Ko ndumva mu mutima wanje harimo ikintu nzogitahana. Imana ishimwe. Nayo majambo shimiye Imana. Hano muri Zaburi havuze ngo umutima wanje. Ngo himbaze Imana. Fasha dutabarane. Fasha duhimbaze Imana. Ubwo ndimwo ubwenge bubwira kanwa n'amaboko n'amaguru nimufashe duhimbaze Imana. Kandi ntago ndi yari kwabwira, ubu njewe ndiko ndababwira. Ariko iwe yari ko yibwira Dawudi mwene, kandi Dawudi yari umugabo wakundaga Imana cyane. Niwe muntu wa mbere wabayeho mu mashimwe aruta abandi bantu bose. Habe niyo duhaye dushima mu mashengero, tumaze umwaka twararwaye ni muri Zaburi gusa bakunda gusoma. Yagiraga amashimwe aruta y'abandi bantu bose bari bahari. Ico ni kimwe yarushaga abandi. Icya kabiri, iyo yakoraga icyaha niwe wa mbere wagaza wihana. Imana ishimwe. Ngo akamavuga ngo kubera kuko nakoze icyaha, ngo akabwira abacuranga ngo mureke gucuranga, murancurangira ndinde je wakoze icyaha. Ngo akavuga ngo sinja kuburire ngo ndyame, akagira amafungo ati sindyame, ntimuncurangira, sinkimeze nk'umwami, nimuanze mureke nikureho kino kintu. Imana yamonagize gutyo. Imana nibyo bintu byomba umuntu yorusha uwundi ukabumurushije ibintu byinshi mu bukristo. Imana ishimwe. Ta kintu uzorusha abandi. Haba nubwo uririmba cyangwa ukigisha cyane cyangwa ukagira
n'icyaha kucikuramo. Ariko ku mugoroba twavuze ngo hari ibintu bitatu twokora bikaba tukama tumera nko mu ijuru. Kimwe ni ukureka icyaha, ikindi ni ugukundana, ikindi ni ukuramya Imana. Abo mu ijuru nta wundi murimo. Hari indirimbo twagaza turirimbiriye iwacu mu gifureri ivuga ngo kweri bari abahisire butazi ngo umukorwa kukora kuyimba. Imana ishimwe. Abashitseyo mbere nta kindi bagira ni ukuririmba. Baza baririmba ishimwe ry'umwana w'Imana. Bagahagarara bose n'ababakuru 24 ngo bagakubita turimo. Imana ibiturinde. Kandi ni wumva umutima utaje umundi nishaka nja kurangiza uze hano tugusengera. Gira umutima uze uhimbaza Imana yawe. Kuko yagukishije byinshi, yadukishije indwara, yadukishije intambara, yadukishije kuja muri rwa rwobo. Ni byinshi yagiye yadukiza n'ubaracadukiza kandi azokomeza kudukiza. Hano somye ijambo rya Esteri na Moridekayi. Ni nyuma ya ntambara yabo na Hamani. Hamani murabizi ngo niwe wavuze ngo nibamusenge bamupfukamye. Moridekayi yatoyaye. Iryo niryo tegeko Imana yatubujije rya mbere. Usifanye miungu mingine ila mimi. Ntiyakagira yindi wewe nibura ntiwovuga irya naho irya mbere ngo namenye ikitegeko rya mbere. Ushase kuntandukanya n'Imana simbikunze. Wowe umushitsi uzukingura hariya umwango imodoka yanje kinjira pfukama. Turabandi bakora pfukama basangwa bene igihugu bakomeye. Wewe uri umunyagano. Amubwira amajambo Moridekayi ati uvuga ikindi singusuzuguye ariko sinukwikitegeko ry'Imana. Yamagendaje kuvuga ibwami ngo aramubwira ngo abayuda none ngo aje kurega ntiyerega Moridekayi wenyine. Abayuda aravuze atanze amafaranga. Umwami aturinda gutanga ifaranga genda ubakure ngo barandika inzandiko. Ibyo murabizi ngo amare kuzandika. Abayuda barabimenya. Moridekayi ngo arabimenya atangira gushishimura imyenda yikubita hasi yigaragura mu ivu. Umukobwa wabo ngo abumve Esteri ahaye abantu amahuza ati mugende mu moze nguse niki cyatumye agira gute. Baragiye baramubwiye nabo bagumye gutumanaho ngo aruhe atuma kuri Esteri. Ubwo wabaye umwami kazi tabara nudatabara tutabarwa ariko bive ku bandi. Ariko wewe n'inzu yafu. Esteri ngo amugira inama atireka kundeba ngo ubwo ndi mukamwami reba Imana. Reba Imana. Genda we ubwira abayuda iyo bari hose nanje nabagaragu banje tura iminsi musenga Imana mutarya mutanywa tubwira Imana rino kino kibazo. Baragenda barabikora murabizi ngo bize kugaruka bigaruka Hamani. Uko Hamani yari yatekereje kurapfa Imana irahindura amasengesho. Yamabihindura uhereye hasi ukageza hejuru. Baramufata baramumanika arapfa. Apfa mbere ya Moridekayi yari koja kwica. Sinjewe wohera. Wohera Hamani. Arapfa maze gufa hari hasigaye nk'amashimwe. Esteri ikintu nasomye agatabo kamwe karavuga ngo yaraje gushima. Kuko nguko twagize umugambi wo gushima kuby'Imana yadukoreye. Ikibazo cyabo cyari cyashize. Hari hasigaye kuja gushima umwami bati watwumvise. Ngo araza ngo mare gushika ngo yikubita imbere y'umwami. Ngo arapfukama. Ngo aramushimiye. Atari ko hari ikindi kibazo. Ariko no mukobwa yagira ubwenge bukomeye cyane. Hari ikindi kibazo cyasigaye. Hamani yarapfuye ariko inzandiko ntizapfuye. Ndaje ubwo Hamani yapfuye ndashimye. None inzandiko yasize yanditse akazikwiza mu ntara zose mu bihugu byose 127. Izo zandiko zizotugaruka. Kandi Satani ni gike. Iyo imaze kugukoresha icyaha izayandika. Ni umunyakizungu. Timuzu rwandiko rw'ibirego ngo rwari Yesu nibwo yabanje gushanyura mbere. Mbere yo kuja kumusaraba ngo amena amaraso ngo afata rwandiko rwatwega ararushanyura.
twagaza turirimba indirimbo ivuga ngo ya karatasi yarashanyuwe ngo ni umwami Yesu wayishanyuwe. Nta rubanza hagati yacu, twaracunguwe n'umwami Yesu. Nta rubanza. Yesu arabanza arushanyura abona kumena amaraso aje kuzimu, azuka rwa rwandiko rwashanyo. Satani azayandika n'ukuri kw'Imana. Izuzu ukora azayandika agira ikaramu n'igikenya, azashaka ngo urubanza rwawe nirushire hasigare dosi. Una mukobwa ngo agende agiye gushima ngo amare gushika yibukiraho ijambo ry'urwandiko. Hari agatabo nasomye ati kwa kundi gushima ngo ameze washima bukeya, ati ndashima hakiri uno muzi banza kuriraho ino karatasi. Ikaratasi gusa kandi noneho ntiyabwira abayuda, ariko ngo yarapfukamye ararira. Muri kino gitabo niko hazahavuga ararira ngo amare kurira ngo abwira umwami ati nkuriraho iki gisigaye atamaze twidegenze. Umwami ati nisho nyine gusa pi sheri niki kikugoye. Undi ati nico gusa kugira ngo n'ubusheri bwanje bukomeze kuriraho ico. Ngo aramuhama atereka mbere yo gushanyira no rwandiko reka maze nguheza impano. Ngo aramubwira ngo wewe nguhaye ibintu byose za Hamani, ubutunzi bwiwe bwose. Yesu ati Imana ishimwe. Moridekayi nawe ngo aracomoka nimba mukobwa wari yamubwiye tuzega tujye gushima. Ngo araza ngo amare gushika kuko ngo Esteri yari yabwiye Hamani ngo amubwira Moridekayi ntiyasanzwe wamuzi, ngo amubonaje ati ngwino hano nawe. Ngo azana ya peta ngo yari yarahaye Hamani, yagiye gufara y'imwaka yafanaga ipeta yiwe ngo arayambura ayiheza Moridekayi ati yambaye. Ubwo nyine Moridekayi ngo amare kwambara ipeta ngo ashitse hanze ahahurira na Esteri. Ngo Esteri aramubwira ngo ubwo aguhaye ipeta nanje bya bindi byose bampaye byari bya Hamani, genda ni wewe jera wazo. Ariko Imana batico kirakemutse. Yego yari yivuze aramuvuga. Dufite umuntu uzutuvuga ni umukuru w'abatanze kandi yitwa Rukundo. Yavuze izina ryawe, iyo arivuze iyo kuvuga Imana ikuvuge. Imana ishimwe. Ngo baragenda este umwami ngo aravuga ati cyo ni kibazo gitoya nje wabakije Hamani sinkanswe izandiko. Inzandiko nizo zikomeye kuri urya mugabo naragize icegera canje. Ngo aravuga ngo genda uhamagare Moridekayi yazihanga. Ngo aramubwira ngo wewe genda wandike uko ushaka, ku birego byawe wandike uko ushaka. Ariko ngo baragenda bahamagara abanditsi b'ibwami bazi kwandika neza, bazi kwandika neza. Hamagara abanditsi b'ubwami ngo baraza barandika. Amaze Moridekayi na Esteri baricara batunga idokima